Babović. Kamara, Babović. Aksentijević se otvara, ipak Babović traži Markovića, Marković petom, penale za Partizan, povučen je Eduardo, čini mi se, vidjet ćemo to naravno i na ponovljenom snimku. Bune se fudbaleri Hajduka, Marković je propustio tu loptu, napravio fintu petom, evo vidite, a pogledajte ovdje šta se dešava, da, uhvaćen je, bila je ruka na Eduardu, sudija je bio dosta blizu, a crveni karton sada je dobio nekog fudbalera Hajduka, Vasiljević, zbog protesta. Mislim da je ovo jedan nepotreban, neinteligentan bio start fudbalera Hajduka, jer lopta već je bežala i dolazila u naručje golmana, on je to mora da predvidi, ali to i nije toliko velika greška koliko posle verovatno verbalnih deli. Ja sad nisam siguran da li je dobio crveni zbog prigovora ili zbog prekršaja. Mislim da je sudija posle tog, ne znam tačno. Evo Tomića i Partizan vodi 1-0, dakle od 33. minuta. Iz penala Tomić postiže gol. Dugo je trajao ovaj prekid, više od 2 minuta posle dosuđenog penala i ovog izvođenja. Dakle, ponovo Tomić postiže gol protiv Hajduka i Partizan od 33. minuta vodi sa 1-0 u Kuli, a sigurno će se još pričati o ovom detalju i o penalu, dosuđenom penalu i o crvenom kartonu. Ostale, dakle, bar za sada ona prednost gostiju iz prvog poluvremena. Djera, Vukić. Lepo prema Tomiću. Tomić i 2-0. 2-0, ponovo Tomić. Zaista ovaj igrač protiv Hajduka kao da je predodređen da daje golove. Ponovo 2 gola Nemanje Tomića, kao i u prvom delu sezone. 2-0, mislim da je sada sve gotovo, gospodine Bekvalac. Ono što ste vi pričali, ako Hajduk malo krene, stvorit će se prostora, Tomić je upravo iskoristio. Hajduk krenuo, izgubio tu jednu loptu na polovini terena, Vukić je odigrao iz prve loptu koju je Tomić ispratio i rutinski šutirao. I navijači Partizana napokon su odahnuli i Partizan je osvojio 3 nova boda. Partizan je osvojio 3 nova boda i dakle ostaće onih 6 bodova prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu.